ASEP General Headquarters Aizol Mingin Chibai kan buk veka cheu voin May ni som ni le patni hi International Day for Biological Diversity ania ni poimo takania kumdanga chuan Forest Department bultumin Mizoram chunga po man ani thina amai ro chu tunlai kan bo ruak kan threchawa COVID-19 tripui leng avangin in khar khip ngaya lockdown nuaya kan oma mihring kun khom rem lova in hu khom po rem lova chu wangchon duangin heng ni poimo to po man thei ani lova ti chuan keni ASEP General Headquarters Aizol te chuan he YouTube channel kaltlang hian he day Thuchah hi toite han siam ve tha in kan thria ti chuan he ni poimo tak mang hian Thuchah tlema zong han soi ve an tum dona thlir tu te ngai tha tu ten uluk taka minlong ai thak sak turin kan som masadu chewani he ni poimo tak mai Biodiversity Day an ti hi khovel chuan ngai poimo khop maya khovel hun rang ursum takin man thin ani a ti chuan biodiversity han ti a hi mizo tong thumal pakhat hian soifia mai thei ani thin lova khovela khomwal le boruak le tuinuaya zong zong te khang thil nong tin reng mai kha a huam vek maya chung te hum hal le zual nani inzir tir nani ani ti ta mai la adik thei mai ome ti chuan UN chuan kumsang ni le som ni le pakhat slogan theme thupui ta na hianin we are part of the solution for nature ti hi mangani chu chu mizo tangen soitai langin kan nature te duata mangaya enkol tur hian le siam thatur hian pakhat mi pakhat ka ni ve ni ka poimo ni tina te poni thei mai ome ti chuan chu mi konga chuan ngai to na thar kan hman atu le mani ti hi kan soi in kan in ngen thar le du a ti chuan heng hun te alo thlen hian ngai to na chuan in red indian lalpa lo lang non le thina han soi non le ta ila sanghajria somnga le palia US President Franklin Pearson anram leisak adil tum khan a chan let na thutam taka oma kan soi vek seng lovanga pani khat le khan la chuak ta ila chu ta chan let na chuan chief secretary chuan thil zong song hi thisen in zom chung khat ang hian a in zom veka mihring hian nun na zai khat po ta lova mihring in nun na zai khat lo om ve chu ani chau zo kani te lo ti ya tin athum nu nung ma chuan heti hian lo soi ni kan ram hi in lo le ani poin in nei ani poin kami te hian he kan ram hi an mangaya an ngai na a nau senin anu lung phuri angai na ang hian kami te hian he kan ram hi an ngai na an duata an thisen nen hian a in zom tlatani chu wangin in lo nei ani poin kan mangai ang hian mangai ve ula kan duatang hian lo duat ve u ti in acha ani ro pui kho maya chu environment hum hal na ko hian thu ro pui berte jingami ania chu tianga ngai chu alani tareng ani chung ta chuan kan ngai tu na te lo di thar le sela tun huna hian quarrel nature hum hal na konga duat na konga ngai tu na thar mang turin kan hanin som thar le duwa an ha tiang ni poimo alo thlen te hian chulam pang hoi chon kan ngai tu na te mang ila kan biodiversity kan nature kan ramngo kan nungcha eng kim mai te hum hal na konga nasale azol ke min pen tir tu lo ni se ti hi kan du tak meu ani Mizoram hi kan din hun han thlir thuak taila khowela hian biodiversity hotspot kan ti hi mun somthum pani somthum pathum vel boremo a oma chuta chuan Mizoram hi apumin Indo Myanmar huam chunga hian kan tel ve ani chuta biodiversity hotspot an ti chu a om zia chu nungcha chi sang tam bik na a variety sang tam na ti na nia chi khat om tlu rakha hotspot an tling chuang lova tian Mizoram a po ram hnuai te pon kalila hunuk lo mai la sawa te nungcha insects te kha teng sang kha hanzir chian chuan a chi sang kha kan lo nga em mai ti na ani ta ni tin chu ai chung nung zok ma an la ngai le chu mega diverse countries an ti ya
chu khovela hin ram som le pardu komani chu da chuan India hi atel ve a India tel ve theina chana hi Himalayan range vel te le South India lampang te le North East state te hi kan ni ta a chu da chuan North East state te hi a thaper pol kan ni ani chu wang chuanin chu tiang zo kan din hun han chu chuan Mizoram hi kan din hun biodiversity lama hian a tha em maya zir chian tur te khatiang la mu chua tur te kha atam em ani la mu chua lo kha tam taka oma chu thalai te ta na po a challenging chona na sa tak mai ani ya kan mu chua tur hian engemaw za thi alom don ani chung te chu he ni poimo tak lo thlenga hian ngai tu na thar min nei tir tu lo ni sela Mizoram hi kan zotlang ram nuam hi chhor pial ru ni yange ti chuang takin la te po kan lo choi to thin ani kha adik chi reng ani Mizoram a hian chuan tlak kan neya humhat tlak kan neya amai ro chu kan nun phung dik lo awang te tlagram lo nei kan la ban san thei lo awang te le a kong dang dang awang te po in a sapel ching awang te po in aniang chu kan nung cha tam tak te hi an chereu mek zela an liam mek zela asap tung takin an extinct an lo bo zelta a engemaw za da hi chu kan chan to ni chu wang chuan heng te kan chan bel to lo na turin kan nei sa ang te chu hum hal turin tun huna hian kan in buat sai thar a thu tak mewa he ni poimo tak hian ngai do nan thar min nei tir se ti hi kan du mani India dan pui article somnga le pakhatna e na jina chuan heti hianin achuanga India khwale tui zong te chuan kan chen na leilung le achunga ramngo nungcha lui te hi kan hum hal turania an chunga ngil nei na le za ngai na kan lan tir ngei turani ti hi chuang ani chu khwale tui thani tura kan dan pui na min phut chuania chu wang chuan khwale tui than turin zofa te po in buat sai thar le ila chunga nungcha te hi achunga thil siam chi rang biodiversity chi rang oma te hi ahum hal tu chu keima ni kan ni ti hi hre le ta inangin adu om tak me bani chu khole tui tha kan ni the tu ta na thil poimo tak mai ani ya chu tiang tur chuan tu huna po hian in buat sai thar le ila Indian hampa Mahatma Gandhi khan ti hian ro soya nam ro pui zia te na chu thil siam dang te chunga an nun da na tangin alangani alo ti ya adik khop maya keni zo fa te hi in le taila thil siam dang te nungcha te chunga kan om dan te kan nun dan te hian achang kang rengem ti te kha min ngai tu ti se nam chang kang a chiar tur kan ni thengem ti te kha in ngai tu tharnan mangta ila adu om khop pani kumin sahni somni to khata he day thi mata na thupuya ta na an lo than sa ang de khan ke mani nge mai hi kan nature kan biodiversity siam thatur hian mo phurna di tur kan ne ni poimo na kan ne ni ti kha kan riat thar tu khop maya engkim maya hi han ngai tu taila soidon te soi tham vek maya ni ya thing pakhat riwat moi soidon taila soi tu tam tak omani thing pakhat hian thing pakhat hian hemi dam do ina kan man nang chi oxygen bur riat bur ko bur som vela hi zan khat thil thu mai hian asiam chuak manani ten ti ya tin mi somli somngan oxygen an mo to ka pe chuak the ni ten ti ya chu tiang taka lu chu ani ya ti chon hei kumina Mizoram akang na sa em maya kang mei avangin kan buai em maya kang mei awanga ruwa su a thel tura ruwa sur tir chok angai dan te han ngai tu phei chana hau tak zia te han ngai tu phei chuan a thona van ruwa tuimal som na min han pe thin te siam tu chunga te hian lom thu soi kan bana sa mani ti te ngai tu thar ilangin a tha in kan han thria chu diang tak chuan thil siam dang te hi engkim mai he an lo hlu em vek maya zir chian tham soi tur tam tak a omani chu wang chuan heng zong te hum hal tur hian pathian in mihring te mo phurna min pe ke ni zofa te po hi kan chen na Mizoram mangaya achunga cheng ram ngo le nungcha kan lui engkim mai te hum hal turin min du chu wang chuan tong thei lo te ta na hian ka han tong chua te ngai ve thina heng thil siam dang te hian
trong lovin ngoi rengin kan tan thil ro pui tak min lo ti sak to thina chu wang chuan an chunga hian za ngai na ngil nei na lan tir ve turin tun huna hian in bo sak thar ve ila chuta ta la chuan ke hi ka poi mo ni ti ngai to na thar mang thawila he kan zoram hi mangai na dikam mangaya en kola duat turin in bo sai u khai ti in he dei poi mo tak lo thenga hian thir tu zong song te ASEP General Headquarters Aizol mingin and som non le tak meu cheu ani